Dala. Ayan na. Live na. Live na. Hey. Hello. Assalamualaikum. Live po kami, magluluto kami ng dinner. Anak kong magluluto ng... Ano luluto mo? Kanin. No. Salam ko. Salam ko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Palya. Salamat ko ng ikaw. Haligo. Ito po yung bunsong anak. Si Abdallah. Babalan natin sa tubig dahil sa masyadong mapait. Assalamualaikum ya habbi. May tako. Yan. Ginapag na po natin. يا حبايبي يا عليكم. السلام عليكم. Nagluluto ako ng palya. Palya lang at saka iklog.
sibuyas, bawang, siyempre. Wala natin. Kailangan mo ng sibuyas. جابك علينا حبك علينا حبك علينا حبك يا حبيب النور العرش أمنا ربك يشكر على ضاير لنا يشكر علينا يا مدمر حبك مدمر صدق Ano ba ang tawag dito? Ano? Palya. Sa tausig kasi palya din. So, magluluto ako ng palya lang. Ang gulay ng palya. Tapos magluluto ako ng manok.
manok. Marinated na manok. Ito po ay ilalagay natin. Isang oras po para sa manok. Oops. Isang oras para sa manok. Sumunog na.
Assalamualaikum.